Poorisi kiza yakwataho umusigazo umwe urukumanywa nkagerera umugume ubwa hato ryo mu cyome cya Katojo uwatakire bataye bubwa hatabakiburiza meisho Patrick Ahebwa Pauline Togaya boy tumuramye noro kubakuru rumanyirwe nka Bone Promise bona abarikuteekateekwaho bakiburiza meisho tinisiriza nibenda kutwita nabo bonga hatisazo nibakatwandika amabara neryange likamanza afanda kamanza gayanagamba nibenda kusisira ibintu ebyabo deni bamale kubisisa deni bije bakoleki bakwata itungunito tukozere kitusisira abantu nasazo netule mu ndebo lebo nibatubiyamira promise akagamba takuja kufa muntu wo ko batakuja kufaka abantu bona bakumuhondereza gamba naja kukoraki naja kutwita kandi ne center naja kutweka mu center na koraki so ichaka bitashwa polisi tukwatengana byo kwenda polisi bona yibali babaronde bakwate mu koma ko umuntu umwe abantu batanu polisi umwe mukuti bakamukwata abaturo babiri bavugana habe byo kwerinda omuri isanga hekikorwa cyo bwisi cyakorirwe bagizirenga abarikuteekateekwaho bwa hati babatinisiriza kuyija kubatahirira bakabasyaho buzubu ngo kandi ubwo batwire batega n'abantu hamahanda babiba kutandika nipkaha kasara akaburingwa aho kakacwekere kuzakora ndaha aharga abashaija babiri bayiza bankwata hatubankwata bazweke waya ntere nduru bakomogwa mkono na hate waye kagurira kimogwo no mukono naye kyembasaba mulekerawo okubera n'olugango luli twafulaninga bulungi. So even last week we managed to arrest people because of that teamwork between police and LOCs. LOC3 ne LOC1. Naye wano waliwo olugambo muba muteesa ekintu omukulembeze ate n'avaamu nalikinga information. Ishe w'abarikuteekateekwaho yizire yiha abaturo mu mbera bwanyuma yo kubabuza bahamu burukoreka ngo abana be bakita kandi ishe w'umwana wisirwe nashaba buringaniza ngo abana bange ngo babikora. Yes, abana babikora inywe mwine evidence yona kandi atubakayuka ni manisa musange bakayuka babagambire inyuma.